Ovako, ja sam prvi put uzela ove kapije od moje komšinice Adeline. To je bilo prije 10 mjeseca, a imam oca koji je imao mozečni udar gdje su mozečne ćelije izgorene, primao je kapsule, tablete, primao je vitamine, sve odvojeno normalno, vitamin C, vitamin E, vitamin D, vitamin omega 3 i tako sve sa pauzama. Mi smo to radili kao tim kod kuće. U jednom trenutku kad je ona insistirala da probam, samo da vidim, kao da mi da probam, ja sam rekla nemam šta da izgubim i uzmem Refine. Dajem mom ocu kako što mi je Adelina objasnila na gladnu izjutra sa čašom vode i posle 2 mjeseca moj otac imao više energije. Međutim, što je najbitnije je to da moj otac nije prepoznavao nas kod kuće. Događale se scene gdje je bacao tanjire, nije hteo da jede, napao bi nas fizički jer nije znao ko smo, a to stvarno mnogo boli. Posle 6 mjeseci, evo i dan danas, kad ga pitamo kako se on zove, on kaže svoje ime i prezime, oprostite, i prepoznaje nas, svoje dece. A mi smo 3, 2 sestre i 1 brat. Slušam vas, slobodno, polako uzmite vazduh. Ja sam počela da pijem Refine pred 8 mjeseci, ovo sad će da bude 9. mjesec. To je moje iskustvo, ovo je bilo za mog oca koji ima demenciju i Alzheimer, posle moždanog udara. Ja sam bila, sad pričam za sebe i svoje iskustvo. Ja sam bila u klimaks, imala sam panične napade koje nisam znala ni šta znače, sve dok normalno ginekolog nije utvrdio šta je. Trajalo je to neko duže vreme, 1,5 godine, 2. Ja sam plela, heklala, pešačila kako što mi je psihijatar savjetovao da treba. Uzimala normalno i ljekove i biljke, sve i svašta. Ali kad si ovaj Refine pokazao dobar prema mom ocu, počela sam da pijem i ja. Vjerujte da posle 6 mjeseci prvi put sam otišla kod ginekologa, napravila test, pogledala moje jajnike gdje sam ranije imala 2 ciste i to su bile operirane 2 ciste, sad su ciste nepostojeće, odnosno su se osušile i više ne postoje. Matka je bila uredna, pap test je bio uredan, a kod internista, jer mi je preporučio tad da pijem koprenesu za pritisak, to u stvari su hormoni pravili da ja imam stanje kao da imam pritisak. Hormoni su poludeli u telu. Ali sad je bilo sasvim drugčije. Ona kaže da je sve u redu, da je pritisak sasvim normalan i kaže u ovom periodu ne pijte koprenesu, toplo je, to je bilo letos, ne pijte toplo je, kažem ja ne pijem koprenesu već 4 mjeseca. Ovo je 5. mjesec kako ne pijem koprenesu. Onda je sve super, da, pokazala sam sastav koji pijem, rekla je da je u redu, da je to sve biljka, ali više veruje da je to moj organizam sam učinio. Kad sam otišla kod ginekologa da zakažem sad pregled, jer je termin trebao da odi online, ali njihov server je pao, to se dešava mnogo često u Skoplju. Idem kod nje da zakažem termin, ona kaže ne mogu, mora da bude online. Ok. I rekla sam evo sad nosim bočicu koju ste htjeli da vidite koju pijem. Ona je već čula za te kapi, Korunovska, možda neko od vas koji je prisutan poznaje. Ona je ginekolog u Skoplju i to je jedan dobar ginekolog. Rekla mi je produži. Ništa drugo nije rekla. Samo produži. Menovital i Lekolit koje sam pila, nisam pila već sam konzumirala samo Refine.
Uz to, ne samo što mi je bolje i što je mom ocu bolje, mi smo uštedili fond, financijski fond, jer smo više davali da kupujemo onu sintetiku nego nešto što je prirodno. Hvala vam puno, izvinite zbog mojih emocija.